28 mweri wa Februari mwaka wa 2024 tugitigetie muthi ungi umwe niguo twikora tugitiriha mweri uyu wa Februari tukora tukigira mweri wa 3 mwaka wa 2024 agakihoka ati thiko yaku ni yagitindia oro weganie ndoka niguo ngumenyithie uria bururi wa gitiro kigariura ripoti kuma county itiganite guku bururi wa Kenya nginya ripoti kuma Jawai tokasha bururi tuikorokio go nginya ripoti cia mathako ni maingi maria tugikuhariirie guku kwa Muthingi TV mohoro-ini maitu ma hwaini muthenya wa umuthi. Na tugagite kaniwe gwetikira guturana ithwiriri kana ati turamemerekia mohoro maya maito emwe kwa emwe nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria kuria mwena wa Facebook ni @Muthingi TV wathie mwena wa YouTube ni @Muthingi TV ni gitikaga wa erimu wa Kimani na tukiambiriria ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto muthenya wa umuthi ni anyitete ugeni Prime Minister wa bururi wa Ethiopia mundu gwitwa Abiy Ahmed hamwe na First Lady Zinash kuria egukumagaritwo ni First Lady wa bururi wa Kenya mundu gwitwa Rachel Ruto hamwe na munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua unyitaniri uyu werigiriro ukoro ukimatia ndugu gatagati wa bururi wa Kenya na Ethiopia. Reminded us of the deep foundations of the relations between our nations. It has motivated us to reflect on the implications of our shared destiny, encouraged us to do our part to ensure that we find our space in the regional, continental, and global quest for prosperity, and inspire us to proceed with urgent and resolve challenges while exploiting the opportunities before us. I believe that we are now ready to take the next step in making Kenya-Ethiopia partnership a beacon of transformative possibility and a force of good in our region and in our continent. Recalling our discussions and reflecting on the instruments we have developed, as well as the business transacted on our behalf by senior officials at the Commission, there is reason for us to be confident that Kenya and Ethiopia are moving together in the spirit of fraternity, solidarity, and strategic partnership to actualize the immense possibilities that lie before us for peace and security, as well as economic transformation and shared prosperity between our people. Nao atongoria a kiama kia ODM kuma kuria county ya Kakamega ni maukiriria thirikari ya Kenya Kwanza ni uria maugite makorogo makiagagia muikiriri gite wa kiama giki kia ODM mundu ogwitwo Wycliffe Oparanya. Atongoria aya ni morite ruhonge rwa kuhura na ugumania rwa EACC kwaya gukorwo makihuthirwo hari kioteti na kuruta wira hatari na ugumania guku bururi-ini. Makiaria mari tauni-ini ya Kakamega atongoria a kiama kia ODM kuma kaunti iyo ni makomithetie thirikari ni kiria marauga ni kwagagio kwa munini wa mutongoria wa kiama kiu Wycliffe Oparanya. Kuringana na mwandiki mukaru wa kiama kiu kaunti-ini ya Kakamega Lilian Osiemo, ang'ethaniri a Oparanya ni gwitigira maretigira amu Oparanya ari na arumiriri aingi na riu ciama iria aingi ni iremetwo ni kuingira kaunti-ini ya Kakamega. Lengo letu la kukuja hapa kukusanyika siku ya leo ni kwa sababu ya harassment yenye inaendelea kwa our deputy party leader Honorable Oparanya, and we know whatever that is going around, there is fear because Oparanya ako na mwelekeo, na katika party ya ODM ako na watu nyuma yake wengi sana, ambayo imefanya hata hizi party zingine zimeshindwa kupenetrate into Kakamega. Oho,
Ocio mone ongereire ati uhoro wa mutongoria wa kiama giki Raila Odinga kurugama giturwa kia muikariri giti wa urumwe wa Afrika niguo AU ni usagire kwagagio kwa Oparanya. Vile walisikia baba anaenda kusimama kiti ya AU as a chairman, na ndio maana wakaanza kuvurutana na yeye. Atongoria aya ni mongereire ati kiama gia kuhurana na ungumania nikio EACC itiri na oira muiganu na nikio marahuthira ng'enda cia ukinyaniria kwagithia Oparanya kiene, na riu ni marenda EACC ikinye Oparanya igoti-ini niguo etetere na atherie ritwa riake. If the EACC has enough evidence, there's no need of using media every time we are prosecuting Oparanya, Let them proceed and present that matter before the court of law. Let Oparanya defend himself, be cleared, and we continue. They have insufficient evidence. What they are trying to do is trying to intimidate him, maybe to succumb to the pressure that is not there. Oho atongoria aya ni mokiririe thirikari ya Kenya Kwanza makiuga ati irageria kwagagia Oparanya niguo kuingira kaunti-ini ya Kakamega. We know that the Kenya Kwanza leadership and its people, they know very well for them to penetrate Kakamega County, they can't do it without Oparanya. Kahinda-ini o kau atongoria aya ni matatarithĩtie ati mutongoria wao gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ithũĩro nĩ Oparanya na niwe makahũrĩra kura atuĩke mutongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Kiongozi wetu sisi hapa kama Luya Nation, Mlembe Nation, si mwingine ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Na come 2027 sote kama Waluya tutapiga kura yetu kwake Wycliffe Ambetsa Oparanya kama rais wa 6 wa nchi ya Kenya. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Chitagwo Derek Gathobe. Thegio muno Derek Gathobe nĩ ũndũ wa riboti iyo ya mwanya. Na riu tukire guku kaunti-ini ya Kakamega, arugamiriri atumia guku bũrũri-inĩ makiria a mwena uyu wa kaunti ino ya Kakamega ni matetete kuri thirikari ya Kenya Kwanza ni uria maugite ati ni makoretwo makigairwo mbeca nini kuri kaunti itiganite. Riu atumia aya ni marenda kigina giki gukorwo gikiongerereka kugerera ruhonge rwa ugai wa mbeca guku bũrũri-inĩ. Rugamiriri a atumia bũrũri-inĩ kaunti-inĩ cia Kakamega, Tui, Machakos na Busia ni manegenete ni ũndũ wa ugai wa thĩ wa mbeca iria ciheanagwo kaunti-inĩ thĩ yothe. Marenda kĩgĩna kugerera ruhonge rwa ugai wa mbeca kurora uhoro ucio na kinyi. Kulingana na ile miradi ya mama county na mama county wenzangu, sisi ndio tuko mashinani, lakini pesa ya kina mama imefinywa na sisi ndio tunaangalia chini. Tungeomba serikali iongeze pesa. Makiarĩria kĩharo-inĩ kia approved Kakamega mutaratara-inĩ wa kwambia ugai wa mbeca kuri family iria citehotete na aria mena mawathe kaunti-inĩ iyo, arugamiriri acio ni maugite ugai ucio wa NGAF ni munini muno kuringana na mabataro mao. Na kusema ukweli, kwa pesa sisi tunapoa kama wamama ni pesa kidogo sana. Lakini ukiona kazi yenye mama amefanya imepita hata kazi yenye amefanya. Hata mara mingi najua hata anatumia pesa yake ya mfuko kufanya hii kazi. Nimonanĩtie matirakenio nĩ ũrĩa ũrarĩ gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya nĩ manyitĩte guoko Raila Odinga gukorwo mũikarĩri gĩtĩ wa kĩgomano kĩa Afrika na Wycliffe Oparanya gukorwo mũikarĩri gĩtĩ wake. Sisi tumemuenzi na kupenda Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi nataka kila mtu ajue ya kwamba ile maneno inafanyika kwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, sisi kama watu wa Kakamega County tuko na machungu. Gavana wetu alikuwa number 1, number 2 kwa maendeleo. Itakuwaje yeye mwenye ako number 1 na number 2 ndio wanasema ako na ufisadi? Hii maneno inaenda namna gani? Sisi tunashukuru mambo ya Raila Amolo Odinga kwenda kwa African Union. Sisi tunapongeza. Aendelee ama siendelee? Aendelee. Raila amepigania watu wa Kenya. Ndio sisi tunasema aendelee. Na tunasema akisonga mbele, yule mwenye amekuwa naye kwa
party leader ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Ngirifuatira Muthingi TV getwo Wageshi wa Wachira. Na riu tugitigara na riboti iyo ya Wageshi wa Wachira tukoro tukigira kuria county ya Naikuru kuria mutumia umwe kuma mwena wa Naivasha ni akurirwa gikinyo thibitari-ini kuria arathi na mbere kwamukira urigitani ni thutha wake gukorwo agishinwo na mai na thutha ucio gukorwo agithecwo kahio ni muthuri wake. Muthuri wake uria ni mwikoero wa giko giki arerikana ari afitha wa tene wa AP no thutha ucio agicoka kiambia kuruta wira na thirikari ya county na thutha wa ngero ino aragikorwo agithara. Mutumia umwe kuma giciko mbuge kia Naivasha yakinyetio thibitari-ini munene wa Naivasha thutha gushinwa na mai na thutha ucio guthecwo na kahio. Mzee akakuja kitu saa 6:30 akafungua nyumba akaingia akakaa kwa kiti alafu akaenda kitchen akawekelea maji na hita. Nikafikiria alipowekelea maji na hita nikafikiria anataka kuoga. Mimi nikakaa tu hivyo juu nini si edagi usiku juu ya nini ya baridi na kuwa na asma. Muthuri wake uria ni mukwirwo ni kumenyekete ati ari afitha wa munene wa borithi wa tene wa AP na riu aruta wira na thirikari nene ya kaunti ya Naikuru kuria thutha ucio niathiite riuriro-ini. Inataka iangalie hii maneno. Serikali inataka sina nguvu lakini serikali iko na nguvu ya kuangalia hii maneno. Hiyo kihoto kia mwana wakwa kioneke. Haki yake ya mtoto ioneke na haki yake ioneke kwa sababu ametoroka. Ametoroka kwa nini? Kuringana na Pauline Wanjikoni atari ati marari na ngucanio na muthuri wake uria aragarurukire na kumatharikira ari gitanda-ini thibitari-ini ucio ni atari ati kuri utuko muthuri wake ni aingirire na gutherukia mai kuria thutha ucio amatharikire. Muhuri biashara kuma tauni-ini ya Naivasha ni augite ati thutha wa giko kiu aria marigainie nao ni mekinyirie na kumuteithiriria. Mutumia ucio uria aguraritio uru ni atari ati mari na haho kuria oritie mabitha a borithi methane nake ihenya uria kuhotekeka na mamuikie ngono atekite tharikira iki. Nimesikia uoga sana kwa sababu nikisikia mtu anapiga hii kitu ama kabati kama kuja hapa kama koga hii kitu mimi nasikia ndio saa hii ndio amekuja. Silali hata nikifuga pale hata nikitiwa maziwa siwezi enda kwa sababu maziwa hiyo nimemuona atajipisa kwa maziwa akuje aniue. Tajuguna uria ni Mohoro Hwai-Ini niugite ati mukwiro ucio ahitanaga o riria anywa njohi kuria thiku hetuku ni akinyetio ceceni-ini ya borithi. Anakuwa na hasira sana na ni akikunywa pombe. Huyu mtu ni mzuri sana hata ni rafiki yangu sana. Lakini akikunywa pombe tu hivyo anakunywa akiwa na machugu fulani. Anabadilika anakaa wasimu hakuna kitu hawezi kufanya. Kuna time alikuwa amefugwa alikuwa amepiga my sister tena na akapelekwa huko town. Na kaenda akafugwa. Sijui alifugwa muda mgani. Lakini kukaa miezi kidogo alitoa nini? Alitoka. Handũ-inĩ ha Muthingi TV getwo King'ori wa Gatundu. Nao arume eri ni makinyetio igoti-ini ria Kirinyaga mbere ya mucirithania Stephen Nyaga thutha wa gwekorwo gukorwo magikungia wara mwonjoria wa ng'undu na kumutunya ciringi milioni 1.5 mwena wa Mwea. Mucirithania Stephen niaugire ekwirwo aya makorwo makirekererio na bodi ya ciringi 200 ciringi 200 mbere yao gukorwo makihingurwo thitango mweri 12 hari mweri 12 mwaka uyu turi. Ni makinyetio igoti-ini ria Kirinyaga thutha wa gukungia wara muhuri biashara wa wendia wa ng'undu na kumutunya ciringi milioni 1 na 500,000 mwena wa Makutano gicigo-ini bunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Gukitio muthe igoti-ini ni undu wa wakiri umwe mukora wa migunda oimaga Nairobi agoka migunda ya Kirinyaga yatumia ndigwa na andu aria magurite migunda maikara Nairobi tani ndiri umwe agathi igoti-ini andu matoi
agathondeka family ngakorwo akiriete ya kuga ati acio ni mwene mugunda ekwirwo aya aria ni Peter Macharia na Henry Goma makinyetio mbere ya mucirithania Stephen Nyaga igoti-ini ria Baricho na kuria macukirwo mahitia ma kuhenania. Eri aya makuruhanire na mahitia maya tariki 18 mweri wa 8 mwaka wa 2016 gicagi-ini kia Makutano thutha wa kuhenia mwonjoria Peter Girishi ati mari na mubango wa kumwenderia mugunda wa shilingi 300,000. Henry Nguma umestakiwa na makosa ya kumlaghai mtu ambayo ni kinyume na sheria kwamba tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2016. Umepata hiyo date vizuri? Umestakiwa kwamba pale Makutano Mwea ambayo iko hapa Kirinyaga County mlimlaghai Andrew Peter Ngirishi 1,300 ambapo mlijifanya mnaweza muuzia shamba ambayo title number ni Rukanga is it? Rukanga/1518. Kuri tariki 22 mweri wa 8 mwaka ucio wa 2016 ekwirwo aya magicukirwo mahitia ma kere magukugia wara mwonjoria Tigirishi na kumutunya shilingi milioni 1 na 200,000. Kama hayo ya kwanza ya kumlaghai kwamba ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huo wa 2016, pia mlimlaghai huyo Andrew Peter Ngirishi milioni 1,200,000. Gukirio uguo mucirithania Stephen Nyaga ni athanite kwirwo aya gukorwo makiheo bodi ya shilingi 200,000 mbere ya mahingũrirwo thitango tariki 12 mweri wa 3 mwaka uyu wa 2024. Our grand teacher accused a surety bond of 200,000. There will be a mention before court number 1, a date Samuel will give us for pre-trial conference. That is date 12th of March before court number 1 so that you can be supplied with your statements. Girifotera Muthingi TV retoria kwa ni Wanjiru wa Maina. Na riboti iyo ya Wanjiru wa Maina niyo igukorwo igitweka mweke ga gwikiria ndugathie haraya ni turacokereria na mangi maingi. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Tumesheni dereva tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Nitwagicokereria na riu tugithie na mbere ni ati bunge ya county ya kuria mwena wa Kirinyaga nitafanitie igongona ria mahoya kuria megukorwo makihoera atongoria na abunge a guku county ya Kirinyaga kuria kuringana na Father Martin Wachira uria korirwo agitafania igongona riri ria mahoya guku mwena wa Kirinyaga augite atiritana rimwe rirumu kuri atongoria a guku nigukorwo magitongoria muingi hatari na kameni kaungumania. These prayers, we have always been coming at the start of our business here for mass and also blessings of these premises and especially the assembly and offices. We together elected leaders and also those people who work in these offices. We always had this program. This is the third or the fourth time we are doing this, and we pray that in the assembly that we have peace. And members of the county assembly ona ni undu wa kunyita mbaru undu uyu undu wa mavoya tondu baria bengai guti undu ubitanaga irathimo ira tukoretwe nacio na uiguano guku county assembly ni undu wa mavoya na ni undu wa gwitaga ngai maundu-ini maitu mothe. Umuthi ni muthenya mwega na muthenya munene tondu ni bende turarikirie recess na tuna ni wega twambiririe na mavoya ithuĩ ta andu arumiriri a Catholic turuga ni ihinda ria winyerekia ihinda riri ria winyerekia ni tu extendaga we sacrifice muno kuboya muno ona kana ku extend wendo witu kuri aria matari na kuna aria maratubatara turarigirira maundu maria mothe tutavarire ni magukorwo mari mega nikio turetie ngai irathimo ni twina indo cietagwo work plans ni turarikirie gucihitukia na gucietavarira koguo work plans icio nicio ikuoyo ni High Excellency the Governor kuria Kutus nigetha ahote na ma minister make na staff aria mari nao mahote kurutithia work plans icio wira o tukiragiragira ati twina budget yukite tukite guthondeka ni twambirie guthondeka na tukumithondeka tukimenyaga ati ino ngira ria mwaka muthiru no irathi na mbere na kurutithio wira na work plans cia last financial year ni ikoretwo ihariirio na wira ucio ni urathi na mbere na gutungatwo ni governor na aruti yake a wira. Tukima kuru tuigire kuria mwena wa Gicũa-ini kuria aikari a county irigo kumwena wa Gicũa-ini guku bũrũri-ini wa Kenya riu nimegukorwo makigunika kuona ati ni mahurirwo njeki hari wonjoria wao wa utegi wa thamaki kuria makorirwo makinyitanira na ruhonge rwa WWF kuria makorirwo magiamukira mitaratara ya mathomo meru magukorwo makirithia jamaki njeru ya muthemba wa tuna iria iri thoko-ini kwa ihinda riri. Ategi aya oroho ni makorirwo makiuria thirikari ya Kenya Kwanza gukorwo ikimahura njeki na kumahe mashini cia kiriu iria ikumateithiriria hari kuiga thamaki ici ciao kwa mahinda. Ari mubango gutigirira kaunti iria cire Gicũa-ini guku bũrũri-ini ni cieguna na utegi wa thamaki urumwe wa WWF ni macemanitie niguo gutigirira ni mathomithia ategi hamwe na anyiti itemi niguo gutigirira o gwakia ni magia na umenyo wira-ini wao. Sababu tuna ni katika ufuo wetu wa pwani wanapatikana kwa wingi, lakini utaona vile mapato tunapata kwa wingi, lakini utaona ile bei tunauza bei iko chini. Kwa hivyo leo tuko hapa ili kusudi hata sisi wavuvi pia tuweze kutoa kilio chetu, tuweze kutoa mchango wetu ili kusudi kuweza kuboresha utuna, angalau na sisi pia tufaidika kama zile nchi za jirani.
Urumwe wa WWF nioete itua niguo gutikirira anyitite mi sector-ini iyo nimeguna na utegi wa thamaki themba wa tuna kumana na muigana wacio ona gukiri uguo ategi matihotete kuiga thamaki kwa ihinda iraya undu uria ucungagiriria hathara. Does not reducing quality by being properly. It is when you keep it properly, it is kept in ice and its guts are removed. It ensures that the quality remains good. So it ensures that the livelihood for the fisher is better. They get better money when they. Na rĩrĩ sekta ya ugendi irathi na mbere inyitite thing'ana kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene mwena wa Malindi oro hamwe na Tamata gũkũ mwena wa Kilifi. Rĩu anyitite mĩhingũrani kuma icigo-inĩ ici na gũkĩrĩ ũguo kĩgĩna gĩa bũrũri nĩ manjĩrĩirie mĩtaratara mĩerũ ya ũkũria wa sekta ĩno amu nĩ ũtonga harĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ riboti ĩrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ Wanjirũ wa Maina. Ugendi ni ũmwe wa maũndũ marĩa marehaga ũtonga gũkũ bũrũri-inĩ amu nĩ ũgucagĩrĩria agendi aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ makĩria icigo-inĩ iria cirĩ gĩcũa-inĩ. Kũringana na James Maigi ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa ugendi kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ augĩte atĩ nĩ manjĩrĩirie mĩtaratara mĩerũ sekta-inĩ ya ugendi ĩmwe ya ciarĩ kwamũkĩra agendi kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria. INM tuna solutions za watu wa tourism na sana tuna mambo ya e-commerce ambayo tunasema kuwa ule ushirikiano ambao ni wa online ambao wale ambao wanafanya bookings zao. Tuko na integration services ambazo mwenye wako ng'ambo wanataka kusafiri Kenya kuja hapa kutalii wanaweza aida online waingia kwa zile makampuni ambazo wanataka kubook nazo. Tu operators wanaweza ingia pamoja na sisi ili tuweze kuwapatia suluhisho katika malipo na pesa za kigeni. Pia tuna mambo ya kadi, multi-currency cards, travel cards ambao pia watalii hata wanaweza pata on arrival ambazo pia watatumia wakati ambao wanafanya shughuli zao katika haya maeneo. Oho Maigi nĩ ahinyĩrĩirie anyitĩte mĩngũrani kaunti-inĩ ĩno ya Kilifi gũkorwo makĩnyitanĩra nĩguo kũhukia mathĩna marĩa meyumĩragia sekta-inĩ ĩno. Corporate Social Responsibility INM tumesimama sana, tuko na INM Foundation na pia wakati tuna maeneo kama haya tunajaribu kuangalia katika wale ambao tunaweza shirikiana nao katika kusimama nao. Unajua kama tukiangalia zile branches zote ambazo tuko nazo kila mwaka kila branch kuna mambo ya reach out kwa wale tunashirikiana nao ama wale neighbors wetu katika corporate social responsibilities. Mwena-inĩ wake Shamil nĩ atarĩirie atĩ ugendi nĩ kĩguni kũrĩ mũingĩ wothe wa bũrũri kuona nginyagia mathomo nĩ magacĩrithagio na njĩra nene. We have INM Foundation and its core pillars are basically environment, looking at education and empowering the people through different kind of initiatives. So to your question on education as well as it's a key pillar. We've invested heavily in terms of setting up a school, girls basically primary and secondary school. We've invested a lot in terms of scholarships, right up to taking them to the students right up to university, and then even after that providing them with opportunity for work. So this remains a key pillar, and as we move to these new locations, we look forward to seeing how we can support the communities in this area. Ngirifuatira Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Narĩo itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire aikari a Nzoia thutha wa maabitha a borithi gũtharĩkĩra mũrangĩri ũmwe na kũmũhũra rithathi na kũmũraga. Gũkĩrĩkana atĩ maabitha aya a borithi mareciragĩrĩria mũrangĩri ũyũ ararĩ mũici wa kĩganda gĩa cukari, kũrĩa aikari aya maihũirwo nĩ matũkũya nĩ maratharĩkĩire maabitha aya a borithi na kũmundia ngari ya maabitha aya a borithi makiuga atĩ mũrangĩri ũyũ ndararĩ mũici wa shukari. Ni Solvit, Watchman Solvit alikuwa anatoka kazini, yeye akasarenda, akakaa kando, wakaongea na huyo askari lakini hakutaka kusikiza maneno yake. Sijui alikuwa na hasira, alikuwa ametoka na hasira zake wapi. Kusikiza kidogo napigiwa simu tena na watu wangu. Wakasema ya kwamba Kenya ameweka kwa mtandao ya kwamba kazi yangu nimemaliza. Na akasema ya kwamba hata account commissioner anipigie simu hata wasiwezi. Kwa mtandao ameandika hata bibi yangu, hata pasta sitachukua simu yangu. Kazi yangu nimemaliza. Mimi nikafanya juhudi nikakommunicate tena na chairman, nikaamuka asubuhi saa 11 nimeenda ground. Kufika ground njia ya kwenda stadium Nzoia
study Mianzoya ama estate ya nini industrial primary. Mimi nikapata mwenzangu amepigwa risasi amewekwa pale chini. Alikuwa anatoka kazi anafanya kwa weather station. Sasa sisi tukauliza hapo swali, weather station siku hizi kuna sukari ya kuiba. Sasa mimi nilikuwa nimeamuka saa 10 naenda kazi. Hii gari KBK ikanipita hapo. Ilikuwa na askari wawili ndani ambapo ni Ken na mwenzake. Sasa walipata huyu jamaa hapo na baiskeli. Hata huyu jamaa walimpata hapo na baiskeli. Alikuwa anaenda ametoka kazi na ni security. Na huyu jamaa walimpata hapa akitoka kazi anaenda nyumbani ati ameiba sukari ya Nzoia na hata sukari hiyo gunia moja hata ukiuza hiyo roli mzima hezi nunua uhai ya mtu. Tunataka haki na tunataka askari wa Nzoia watupee mwelekeo, kwa sababu wanatuambia kwamba polisi mwenye ametekeleza mauaji si wa Nzoia, anatoka wapi? Kitendo kama hicho ikitendeka, kuna kitengo yetu ya uchunguzi tumepatiana haraka ili waanze uchunguzi mara moja na wahusika na ama muhusika aweze kukutana na mkono wa sheria. So sisi tunahakikisha wananchi kwamba kama sheria ukisoma sheria ya Kenya ama ya nchi nasema kwamba hakuna mtu ambaye ako juu ama zaidi ya sheria. Tulipopata habari hii tuliweza kuwasiliana pamoja na wale internal security wetu kujua ni nini haswa kilitendeka. Na tulipopashwa hiyo habari tukaweza kupeleka habari hiyo kwa the authorities ambayo ni police ambao waliweza kushughulika na wengine ili ya kwamba waweze kuchunguza jambo hili ni nini ambacho haswa kilitendeka. Na tugethi na mbere ni ate aikari atigania gukone county ya Isiolo lu ni matetetie thirikari makiuga ati ni agite kwambika mitaratara na kumateithiriria hari gucokia mahiu mao maria makeirwo kiumia kihituku hari tharikira ya uici wa mahiu hari muhakaini wa county ya Isiolo na Meru kuria aikari aya riu marenda thirikari inene gukora kinyitana na thirikari ya county niguo gutigira ati ni macokia mahiu maya amo ni makiria ma mahiu ngiri emwe maria makorirwo makeyo kana ti ogwo maya kururungana. Aikari atigania kaunti-ini ya Isiolo ni monanetie kugirika kwao kumana na njira iria thirikari ihite kuhurana na uici wa mahiu uria wahanekire kiumia kihituku muhaka-ini wa kaunti ya Isiolo na Meru kuria areithia morirwo ni mahiu makiria ma ngiri imwe. Matongoretio ni muikariri giti wao Joseph Kimathi. Aikari aya ni matetetie thirikari na honge cia ugitiri ni kugonderera wira-ini wao na gutiga arithia matari na ugitiri makigeria guteithura mahiu mao. Leo tuko hapa tukiwa na huzuni kubwa sana kwa sababu ya mambo ambayo yametokea karibu zaidi ya wiki iliyopita. Mali ama ng'ombe za watu wetu zilibebwa zote zikaweza kuondoka, na nataka hii point ikuwe clear, ijulikane ya kwamba mali ya watu ambao imeibiwa iko joint ya wafugaji wa Meru ambaye wako Isiolo na wafungaji ambaye wako Meru, na ndio sababu viongozi hao wote tunataka waweze kuwajibika. Viongozi wa Meru na wa Isiolo waweze kusaidia watu wetu ambao mali yao yote imeweza kubebwa. Aikari aya ni morodete gikundi kia ateti kuma gicigo giki aria magiririe thirikari kwambika kampeni ya gwethana na mahiu maria morite makiranira kwambika tabarira cia gutigirira mahiu mao ni macokio na njira ya thayo magie na uigiriki na macokie ciuria ciao. Kuna MCAs ambaye tulisikia wakitoa press wakasema ya kwamba na ni joint kutoka Isiolo County na Samburu County, wakasema ya kwamba watatoa wezi wa mifugo na wakasuia serikali iweze kufanya operation. Leo tumekutana hapa kama jamii tukisema wale MCAs ambaye walifanya press conference wakisuia serikali iweze kuendelea na operation waweze kuwajibika, waweze kuulizwa maswali na waweze kurudisha ng'ombe ama mali za Wameru ambayo zimetoweka. Marina matokoyo maingi aikari aya ni moretie minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki amateithiririe gwethana na mahiu mao ota uria ateithagiriria kuhurana na uici wa ngamira amu aici aya maiyaga mahiu na muthenya uyu ungi makagira mahiu mangi matari na guoya. So ile kitu mimi ningeweza kusema leo ni kuambia Kithure Kindiki kama vile anaendanga anafuata ngamia zinaenda zinafuatiliwa, zinapatikana na zinaregeshwa. The same case
wafanye na warundishe hizo ng'ombe za Wameru zimepotea, kwa sababu hii inaonyesha ukatili mkubwa sana wa hao wezi ambao wanaiba mifugo. Kwa sababu gani? Mifugo inaibiwa leo, watu wanaenda msituni kufuata, the following day bado mifugo inakujiwa. Riu aikari aya ni moretie maabitha a ugitiri maheka mitaratara ya gwethana na mahiũ mao, na kwaga uguo ni mekuoya mathege na kwambĩrĩria kũrũrũngana. Naomba serikali ya county na serikali ya national government, mahali tumesikia ng'ombe zetu ziko, ziende zitolewe, na hiyo ndio tutakuwa na amani. Kama sio hivyo, tumepeana muda wa siku 7, tutafanya maandamano hapa Isiolo, na ni maandamano. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, njĩtagwo Derek Gathobe. Na riboti iyo niyo igukorwo igitweka mweke kangi ga gwikire na wana twacoka tugukorwo tugithii imwe kwa imwe nginya kuria iharo-ini. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa nino nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari ino ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anaki a gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatwika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today because of it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni ikinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Rĩu ndiye gutari na mĩnywa maandamano marĩa marehwo nĩ baba wa nyuka wanyu rĩ gũtirĩ mũndũ arabu nyitanĩra na Kariuki wa Ndwati akiunanĩra Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makĩrung'a ici. Nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiro utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kuendete ya kurung'a igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Rĩrĩa tũratũra mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ tũcemanagia na maũndũ matiganĩte, mamwe magatiga ironda nene ngoro-inĩ citũ na mamwe magatuĩka rũgano rwa gũtũra rũheanagwo. Ndirianengeria mwana wakwa iria, mwana ndarĩ na outlet, ndayambirie kũimba, mwana akĩambia kũrutĩra kĩoro kanua na maniũrũ. Wathi kĩrabu no nginya ũrĩka ũrĩa andũ a kĩrabu mekaga, no wĩkore magerio-inĩ haraka mũno. Konge nĩ arata matwĩkirie, konge nĩ endwa aitũ, amwe makĩmenyaga arĩa angĩ matekũmenya. Kĩrĩndĩ magucagia bangi magoka makanjoherera mũtĩ-inĩ, makahũra ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia? Sasa sijui niĩ ndioka tunohererwo harĩ na mũtĩ hau, lakini sasa the end of the day ndũrĩ na handũ ha kũrĩra. Na nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi njĩnyitĩtie mũthiori gwethana na andũ mena rũgano rwa mwanya, tũgakorwo tũgĩikara thĩ nao magakorwo magĩtũhe marĩa manatũngana namo. Nĩ o mũthenya wa Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya rũgano rwakwa gũkũ kwa Muthingi TV.
Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ. Nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Nĩ twagĩcokereria rĩu ĩmwe kwa ĩmwe tũingĩre kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa timu ya cukuru wa Maseno mbĩtĩka-inĩ cia ikabũ marĩcemba gũkorwo makĩng'ethanĩra na timu ya cukuru wa Agora Sare na OG ngorangano-inĩ ya Eliud Owalo tournament harĩ wikendi ĩno tũrĩ kũrĩa timu iria ciranyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici nĩ ciambĩkĩte meharĩrĩria mao. This year we are having a very tough team because they have been prepared very well. We've gone for almost 4 tournaments where we were the champions in 3 tournaments, that is in Maseno School and Musingu, and we were runners-up at Agoro Sare tournament. Our boys are disciplined, young, and very fast. They play a very fast game. And this year we are looking forward to going for nationals and, if possible, going for East African Championship. Competition, we have seen the number of teams which are going to participate. I think, on my own analysis as a director, we are ahead of all these teams. And I don't know how it came miraculously that we have the opening ceremony done at Maseno School and our pool being played at Maseno School. Basically, we'll top that pool. And on the final day, we'll carry the trophy. Nacio mbĩtĩka cia FA nĩ gũthiĩ na mbere gũkorwo ikinyita thing'a hwainĩ wa ũmũthĩ na kũrĩa maũndũ megũkorwo makĩhana ta ũũ. Timu ya Chelsea megũkorwo magĩtũngana na timu ya Leeds, nayo Wolves makorwo magĩtũngana na Brighton, nayo timu ya Liverpool megũkorwo magĩcemania na timu ya Southampton. Na hau mũrori witũ nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma hwaĩ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ we gwĩtĩkĩra gũtũra na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mohoro maya maitũ nginyagia rĩu. Ngatho cia mwanya makĩria kũrĩ arĩa othe twagĩkorwo tũkĩnyitanĩra nao kũrĩa mwena wa Facebook ona YouTube arĩa magĩkorwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao. Ngatho ingĩ cia mwanya makĩria kũrĩ arĩa tũkĩrĩ nao gũkũ studio arĩa magĩtigĩrĩra atĩ mohoro maya maitũ nĩ makorwo magĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩrĩkĩte. Mambĩrĩirio nĩ producer wakwa mũndũ ũgwĩtwo Wambui wa Njau na director wakwa mũndũ ũgwĩtwo Tile kũrĩa mwena wa transmission tũmana mũndũ ũgwĩtwo Wathĩkania ndikĩrĩ ũndũ ũngĩ tiga ngũtigĩre hau njĩtĩkaga wa Irimũ wa Kĩmani ngakwendithĩria ũtukũ mwega.